bwoko bw'Imana, people of God, n'ubuhamya bukomeye, it is a great message, great testimony. kubw'imbaraga z'Imana, By the power of God, nizeye ko Imana ishoboza, I believe God is going to enable me, nkabasha kubuvuga, and I will be able to talk all of it. nanze kumvira Imana. I refuse to obey God. Imana ineza ibyago n'amakuba. God brought troubles to me. Pfusha umugore wanjye wa I kabiri, lost my second wife, pfusha n'abana bane twabyaranye, as well as my 4 children. bose barapfa. All of them died. Ubwo nibwo buhamya ngiye kubaha. That is the testimony we're going to share. I'm going to give you. Ndi mwene so musangiye gucungurwa muri Kristo Yesu. I'm a saved man just like you in Jesus. Mbere yuko ninjira mu buhamya bw'ukuntu napfushije umugore wanjye n'abana bane, Before getting into more details about how I lost my husband and 4 children, uwo mugore wapfuye yari umugore wa kabiri, that dead wife was second. kuko mfite uwa mbere w'isezerano. Because I have just the first one in marriage. Nashakaga kubanza kuvuga I want to first say ku buzima bwanjye about my personal life mbere yuko ibyo biba. before that happened. Ese nanze kumvira Imana gute? In which way do I refuse to obey God? Kugira ngo Imana igeraho yemera ko ca muri icyo So that kigeragezo. he decided to bring that kind of trouble, that kind of temptation to me. Nyiri umusore When I was young man, nibwo nabatijwe, I was baptized mbatizwa mu mazi menshi. in much water. Ndakeka nari mfite imyaka muri 17 I thought 18. I was in a teenage, 17 between like that. Namaze igihe gito mu gakiza, I just spent just a little time in salvation, mva mu gakiza and I left it. njya gushaka ubutunzi bw'isi, I went to search for the earth's riches. njya gushaka ubutunzi bwo mu isi, I went to look for earthly riches. njya gushaka ibinezeza, I went to look for my self-enjoyment. njya kwinezeza, I went to enjoy myself. agakiza ngashyira hasi. So I put salvation aside. Nagize umugisha niko I navuga, was blessed, that's how I can say. ibyo nagiyemo byo gushaka ubutunzi bwo mu isi Wherever I entered, just looking for earthly wealth, ndabubona, I got it. ubutunzi ndabubona. I got it. I got the riches of the world. Ngera mu rwego At the level rwo kubaka amazu to build mu mujyi wa Kigali. the houses here in Kigali. Ngira amakadasitere mbamo, I had some small nkagira houses, n'izo nkodesha. even other ones I rent. Ngira mu rwego ngira business At yagutse, the level I could achieve a business expanded one, rwo kugira akabari kafite casino. having casino, a bar with a casino. It was very amazing one. Business y'akabari The business of a nari ngeze mu bar, rwego it was in the level buruko ukwezi gushize where every month natumiraga umusitari I would mu invite Rwanda, a wo mu star. I Rwanda. would invite a superstar here in Rwanda. Buruko ukwezi gushize Every month muri ako kabari in that bar, natumiraga umuhanzi I w'umusitari would invite a superstar wo kuza gucurangira abakiriya. just to play the music for my Yari clients. business yagutse, It was expanded business, sure. ifite boîte. It had a boxing room. Nakodeshaga I abadansa, would rent dancers, icyo bita karaoke dancer, those karaoke ones. karaoke dancer. Karaoke ones, that's how we call it. Bwoko bw'Imana, People of God, icyo nshaka kubwira umuntu wese unyumva, what I want to tell everybody who is listening to me, rimwe na rimwe sometimes abantu tujya dukururwa the people we are attracted no gushaka ubutunzi bwo mu isi by seeking earthly wealth n'ibitunezeza bitari bimwe, or anything that can enjoy us in different ways, tukibagirwa Imana. but we forget God. Iryo ni ryo kosa That is rya a mbere big umuntu mistake. wese akora. That is the biggest mistake everybody commits. Gushaka ubutunzi ni byiza, Seeking wealth treasure is better. gushaka ubutunzi ni byiza, Seeking wealth treasures is good. kwinezeza ni byiza, Enjoying is better as well. ariko ndashaka kubwira umuntu wese uri But kutwumva, I want to tell everyone who is listening to us right now, mbere y'ibyo before that, nabanza ashaka Imana. better is to seek God. Imana mbere ya byose. God number one. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka,
When you read in the book of Luke, ugasoma igice cya 12 and then you just read the chapter 12, ugahera ku murongo wa 13 ukamanuka, you start from verse 13 ukageza kuri 21 up to 21. Imana itwereka umutunzi w'umupfapfa. Bible tells us or shows us a wealth with a kind of storage. Ngo hariho umuntu wari ufite imirimo irumbuka. There was with a very productive land or gardens. Aribaza ngo ubutunzi bwanjye imirima imbuto imyaka yanjye ndayihunika he. He asked himself, where can I store my crops? Aribwira mu mutima wati, he was thinking in his heart, ati ndasenya urugarama rwanjye. Can I just go to destroy my own house? Nubake urugarama runini, to build another expanded one, very larger one, munikemo imyaka yanjye, so that I can store my munikemo ibintu byanjye, so that I can store my belongings, munikemo ubutunzi bwanjye, so that I can store my treasures. Ngo maze mbwira umutima wanjye, and then I tell my heart, ngo icara utuze, sit peacefully, kuko ubikiwe iby'imyaka myinshi, because the things kept for you for so long. Ngo ariko Imana, but God, ngo muri iryo joro, in that night, ngo iramusanga uwo mutunzi w'umupfapfa, came upon that one. Iramubwira ngo, he told him, iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Tonight you are going to seize your life. Iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Tonight you are going to seize your life. Ibyo wabitse birabibyande. Whatever you kept, do you think it's going to be for who? Imana isomye munsi kuri uwo murongo When icyo you gice, read the bottom verse there, ku murongo wa 21 nimba ntibeshye, if I'm not confusing, it is verse 21. Imana iravuga ngo niko, Imana iravuga ngo niko umuntu wirundanirizaho ubutunzi bw'isi. Bible says that's how a person who accumulates the earthly wealth, bizamumerera atari umutunzi mu by'Imana. It will be the same to him if he is not in the way of God. Bwoko bw'Imana, people of God, aha muri iki gice, here in this chapter, Luka 12 umurongo wa 13, Luke 12 verse 13, umurongo uhereye ukageza ku murongo wa 21, starting from this Imana verse itwereka umutunzi w'umupfapfa. God shows us this long-term wealth. That's how iyo ushatse ubutunzi bwo mu by'isi, whenever you seek the earthly riches, nushake ukuba umutunzi mu by'Imana, instead of coming to the way of God, ubaye umutunzi w'umupfapfa. Absolutely, you were wrong one. Niko Imana itwigisha muri That's how cya God teaches in this chapter of Luke. Bwoko bw'Imana, people of God, nanjye niko nari meze. That's how I was this day. Nanze kumvira Imana, I refuse totally to hear God. Ni muri Imana, then I locate nigira God. kwishakira ubutunzi bwo mu isi. Rather, I went to look for earthly riches or treasures. Sinongera gusenga Imana, and I no longer pray sinongera God. kubaha Imana, I no longer obeyed to God. shaka ubutunzi, So I accumulated the wealth, the riches, n'ibinezeza, every enjoyment as well as. ninjira mu binezeza by'ibyaha. So I penetrated in the sins, transgressions. Bwoko bw'Imana, people of God, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Here I'm standing before Almighty God. Nago ntewe n'isoni, I'm not ashamed no kuvuga to say, ibibi byinshi Satani yankoresheje, to talk about every evil thing Satan did upon my life. kuko nabibonyemo ingaruka ikomeye cyane. Because I was tempted through it. I got many challenges through Uko it. mundeba, The same way I see me alive, nari umusinzi I ukabije cyane. was very serious drunkard. Nari umusambanyi ukabije cyane. I was very serious prostitute. Maze kwimura Imana, But after locating God, natangiye kwigaragura mu isaho y'ibyaha. I started being in the mire and the mud of sins. Natangiye gukora iby'ubupfapfa. I started doing wrong. Bwoko bw'Imana, People of God, muntu dukurikiye, whoever is listening to us, ndakwinginze, I beseech you, ubuhamya bugufashe. may this testimony help you. Ndagenda, So I went nigira mu binezeza, in myself, in my personal enjoyment. inzoga nshaka nkayinywa, I could drink every beer I could afford. buwate nshaka kubyiniramo nkayibyiniramo, Every boxing room that I could dance in, I danced. umukobwa nshaka kurongora nkamurongora, Yeah, of course, whoever, every girl that I wanted to have sex with, I could do.
ariko bwoko bw'Imana. But the people of God, Ndashaka kubwira umuntu wese I want to tell everybody who is ibi listening. binezeza by'ibyaha umuntu All this yinezezamo sinning for enjoyment, everybody gets. hatabayemo kwihana Without repentance, ntushobora kuzabicika you amahoro. cannot escape it. Ntibishoboka ko wabicika You amahoro. cannot free from this dimension passively. Muri uko kwimura Imana nkajya mu In binezeza that by'ibyaha location of God, niho naboneyemo gutera umukobwa inda. that's where I impregnated one girl. Kandi ubwo nari mfite umugore w'isezerano twasezeranye wemewe n'amategeko. Like I told you before, I had another married wife officially. Ntera umukobwa inda. So I impregnated another girl on the other side. Umukobwa ntegeka ko ngomba kumutunga nubwo nari mfite umugore w'isezerano. That girl commanded me to provide all basic needs for her, even though I had another married wife. None n'uwo mukobwa nateye inda And even that impregnated girl yari umukobwa w'umuryango w'umugore w'isezerano. was the one from the family relatives of my married wife. Bimbera ikibazo bwoko It bw'Imana. became a very big problem. Bimbera People of ikibazo. God, it was a very big, very strange problem. Numva biranyobeye. So it confused me. Numva mbuze icyo gukora. I had no alternative to do. Nari maze igihe gito nkoze ubukwe It was my short time from my marriage n'umugore wanjye w'isezerano. with that married wife I told you. Ariko atari ubukwe bwo mu rusengero. Without this religious marriage, Ni mariage it is a civil marriage. dote. Yeah, civil marriage. Nareba kuntu umugore wanjye w'isezerano mukunda. And when I looked at the love that I give her, Nareba kuntu ushobora kumubwira ko nateye undi mukobwa And, inda tumaze igihe gito dushakanye. and it challenged me to tell her how I impregnated another girl since we spent just a short time from marriage. Nkumva biranyobeye. It confused me. Nkumva mbuze icyo gukora. I had no anything else to do. Nkavuga nti Then I said, nibimubwira when I tell her, urugo ruhita rusenyuka. I'm going to divorce. Kandi nibwo nayo nyimara kubaka. And you remember it was a short time from marriage. Kandi mu by'ukuri nubwo nateye uwo And mukobwa inda truly, even though I impregnated that girl, umugore wanjye w'isezerano my naramukunda. married wife was beloved so much to me. Naramukundaga. I loved her so much. Aho navuga ko Here I can say, ari umwuka mubi it w'abadayimoni. was evil spirit, devilish spirit, Umwuka w'ubuhehesi. flattering spirit, Umwuka w'ubuhehesi wari urimo. flattering spirits in me. Watumye nirengagiza ubwiza bw'umugore wanjye w'isezerano. That led me to escape, Bigatuma to ndeba undi forsake my married mukobwa. wife in order to seize another wife. Nkumva ko another uwo girl. mukobwa nawe nkwiye kuryamana nawe. And I felt that I could do sexual relationship Nagize with that umwuka girl. mubi wari undi So wa it Satani. was evil spirit in Ari me. wo mwuka w'ubuhehesi. And that is the flattery spirit. Nagize kutanyurwa. I was not satisfied. Uwo mukobwa nateye inda That impregnated girl, mu by'ukuri kubw'irari ry'umubiri because of my own infatuation, my body's infatuation, nawe naramukundaga. I loved her too. Bimwe muzi abantu bamwe wenda hari na bamwe Some people, as you really know, umuntu ashobora kwifuza umukobwa muremure akifuza ubyibushye. when someone wishes a girl, umugufi. it depends on your preference. You may big one, smaller one. It depends on your type of preference. Ngiye muri kamere y'umuntu When I penetrate in the carnality of a human being, umugore wanjye w'isezerano my married wife yari umugore wo mu busore bwanjye. was the one from my youth. Yari umugore nifuzaga mu busore bwanjye. Is the one I have ever wished to have from my youth. Ni umugore ubyibushye kandi w'inzobe. She was big and brown. Nicyo cyifuzo nari mfite agira umusore. Even I had had that kind of wish. Umugore ubyibushye kandi w'inzobe. In my wish, I had had this wish to marry a big and my size wife. Kandi utansumba. The one with as tall as I wanted, the one who was taller as tall as I was. That was my wish for my youth. Imana yaramumpaye uko So God gave her to me as I wished. Ariko kubw'ubugome bwa Satani. By the wrath of Satan, kubw'umwuka w'ubuhehesi by n'ubusambanyi. evil spirit, flirting and prostitution spirit, kubw'uko nimuye Imana nkava mu nzira y'Imana. because of relocating God, nubwo nabonye umugore nifuje, even if I was answered to get my wife of the wish, maze kubona umugore nifuzaga, after getting her, byarangiye mbonye undi mugore numva nawe ndamwifuza. At the end I got another wife, and then I fell in love with her. Kuko nayo nimuye Imana. You know why? I relocated God.
uwo mugore nawe ndamwifuza. So I wished her too. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ururimi. The word of God said tongue. Ururimi Tongue ni rubi. is bad. Ururimi Tongue ni rubi kandi ni rwiza. is bad. On the other hand, it is good. Hari ibyo abantu bajya bavuga. There are some things people say bakoreshejwe na kamere y'umubiri. by using human body's carnality. Bakashushanya umuntu uteye gutya ko ari we mwiza. They illustrate that this person in this kind of size is Izo good. mvugo z'ubupapa nari mu Imana Such evil narratives zari zaramfashe. just addicted me. Kumva ko umukobwa muremure ari we mwiza mu buriri. Supposing that tall girl is good for me. Kumva ko umukobwa umeze gutya A girl in this size, mwiza. short, whether short or tall, was good. Kuko rero nari mu Imana. You know why? I relocated to Byarangiye. God. Because of locating God, Nanjye izo mvugo zimfashe. finally I was caught up in Cyangwa this evil narrative. iyo myumvire And imfashe. I was addicted by that kind of Niko mindset. kwita nifuza undi mukobwa So I wished another girl, w'igikara muto muto. black one, even thin one, small one. Wisezerano yari umukobwa Because ubyibushye my w'inzobe. married one was big, fat, even brown. Ariko ubwoko bw'Imana. But people of God, Satani ni umugome. Satan is a bad person. Murumva yuko mu by'ukuri kamere y'umuntu ibyo nifuzaga byose You nayibonye. simply understand that in my fleshly wish, I satisfied. Nabonye umugore nifuzaga mu busore bwanjye w'inzobe kandi munini. I wished my wife, I got a wife according to my wish. Ariko nimuye Imana umwuka mubi umaze kungeramo. But after getting in the evil spirit, Nifuza umukobwa muto muto wirabura. I changed my wish to get another smaller, even black one. Nawe ndamubona ari nawe nateye So inda. I got her and I impregnated her. Ari nawe nateye inda. I impregnated her. Mu by'ukuri ntago namuteye inda ntekereza ko nzamugira umugore nubwo namukundaga. In fact, even though I impregnated her, she was not the one of love. Numva ari mwirari ryanjye. She was in my wish, my desire. Ariko nyimara kumutera inda nibwo nabonye ko bibaye ikibazo. But after impregnating her, I found out it was a big problem. Nangira kwibaza uko mbigenza. So I started wondering what I could do. Niho natangiye kubura amahoro. That's why I started to miss peace. Ariko kuko umukobwa yanegetse kumutunga. Because that girl commanded me just to provide the Numva needs ko for nta her. yandi mahitamo. I had no other choice, no other option. Dusezerana yuko tuzabana mu buryo bw'ibanga. We agreed to leave each other secretly. Cyane cyane ko yarazi umugore w'isezerano ari uwo mu muryango. Basically, she knew my wife was the one of family relative. Bibi banga rikomeye hagati yanjye nawe. So it used to be a big secret between us. Yuko nzamutunga mu buryo bw'ibanga. That I would provide the basic needs for her. Ntihagire umuryango ubimenya cyangwa umugore wanjye. Confidentially. Tubyemeranywaho. So we agreed that. Fata icyemezo cyo kubatunga I decided just to provide for them everything. Mbana nabo. So I was together with them. Ubwo mu nzu y'Imana ho simerukayo. In the house of God, I could no longer go there. Sinkibuka inzira. I could no longer remember even the way to God. Niyemeza kubatunga bombi. So I decided to marry both. Umugore wa mbere w'isezerano. My first married woman. Tubyarana abana babiri. She produced 2 children for me. Wa mugore wa kabiri. That second wife. Utari w'isezerano ashatse nyuma. That I married after. Tubyarana abana bane. She produced 4 children for me. Bwoko bw'Imana. Children of God. Ikintu kimbabaza ni kimwe. Something that makes me sad is one. Birababaje. It is sad. Kugira abagore babiri. To have 2 wives. Ariko Satani. But Satan, devil. Akaguha umutima wo kutanyurwa nabo bagore. Gives you the heart of unsatisfaction. Ukumva ko badahagije. And you feel in you that they are not enough. Ukwiye no kujya gusabana n'abandi. You can even go to prostitute somewhere else. Bwoko bw'Imana. People of God. Imana ni nyembabazi. God is merciful. Nukuri. Truly. Ntekereje uko nari meze. When I think how I was. Muri icyo gihe. That time. Ntago nari kubabarirwa. I could not be forgiven. Nta nubwo nari nkwiye guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. I could not deserve to stand before the people. Ariko ndashima Imana. But I'm thankful to God. Kuko Imana idakora nk'abantu. Because He doesn't work as people. Ndashima Imana ko ari nyembabazi. I thank God because He is merciful. Ndayishima. I thank Him so much. Bwoko bw'Imana. People of God. Ndangira agahinda gakomeye. Sometimes I'm touched by sorrow. Iyo nekereje
ubwo bugome satani when I yankoresheje think about this evil habit of Satan, bwo guca inyuma umugore wanjye w'isezerano, just to disown my own married wife, nkaca n'inyuma n'umugore wa kabiri nawe nkamuca inyuma, and disown second one, kagerekaho gusambana n'abandi, plus prostitution with other one, many others. ubwoko bw'Imana, satani ni umugome. People of God, Satan is a bad person. Satani ni umugome. Satan is very, very brutal. Rero ubwoko bw'Imana, people of God, ibyo byose nakoraga Imana yabirebaga, all these things I would do, God saw, ikabyiwerera. but he kept quiet. Ariko nasomye ijambo ry'Imana, Once I read the word of God, soma muri Zaburi ya 50, I read in Psalms chapter 50, umurongo wa 21. in Psalm chapter 50 verse 21. Imana iravuga ngo, God says, ibyo urabikora nkakwiyorera, you do that and I leave, I don't, ukibwira yuko mpanye nawe you rwose. do that and I keep quiet. You lie yourself that we are the same. Zaburi ya 50, Let's read it there. reka tuhasome. Let's read in Psalm. Imana iravuga ngo, ni Zaburi ya 50, It is the book of God, Psalm chapter 50, uhereye ku gice cya 21, starting from verse 21. handitswe ngo, Bible says, ibyo urabikora nkakwiyorera, these things you have done, ukibwira yuko mpanywe nawe and I rwose, kept silent. ariko nzaguhana, You thought that I was together like you, but I will rebuke you and accuse you to the face. mbishyire imbere y'amaso yawe, I will accuse you to the face uko bikurikirana. as chronologically. Iri jambo ryaransinze. These words Uko defeated najyaga mu my heart. businzi, As I would go to drunkenness, God saw me, ikanyiwerera. but he kept quiet. Uko najyaga mu busambanyi, As I went to prostitution, Imana yarandebaga, God saw me, ikanyiwerera. but he kept quiet. Ingeso zose birakoraga, All evil habits, Imana yarabirebaga. God saw them. Ariko irambwira ngo, nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe, But he told me, I will punish you and bring it in front of your face, uko bikurikirana. chronologically, in the sequence. Niko byagenze ubwoko bw'Imana. So it happened. Imana yaramanye. God punished me. Yarambiwe iyo mirimo mibi ya He Satani, was tired of those evil habits, yo gusinda, of drunkenness, y'ubuhehesi, of flattery, y'ubusambanyi of prostitution nabaga ndimo. that I used to be in. Nk'umuntu wari ugeze mu rwego rwo gutunga imodoka atemberamo, As the one, I reached the level I could have a car for picnicking myself, yubatse amazu mu mujyi wa Kigali, building a lot of houses in this city, Kigali, afite business y'akabari kagutse, having very large bar business. abana be biga mu mashuri Children were well meza. educated in high schools. Mu by'ukuri nari ngeze mu rwego rushimishije mu buryo bw'iterambere, Truly, in the progress, I was standing well. ariko ndi mu binezeza But I by'ibyaha. were in this earthly enjoyment. Ijambo nasomye The word once I read mu migani in the Proverbs, igice cya 3 umurongo wa 33, in the Proverbs, riraza rirantsinda it came and defeated my heart. ngo umuvumo w'Uwiteka The curse of the Lord uhora mu rugo rw'umunyabyaha. always clutches in the house of a sinner. Uko nakoraga ibyo bibi byose, As I would do that, niko nikururaga umuvumo mu rugo I rwawe. was attracting a curse to my Niko home. ijambo ry'Imana ribivuga. That's how the word of God says. Ubwoko bw'Imana, People of God, sinzi wowe uko ubanye n'Imana I yawe, don't know how you socialize with your God, ariko ibi ndabivugira kugira ngo bigufashe. but I tell this to help you. Ubu buhamya ndabutangira kugira ngo witekereze. I give this message, this testimony to think of yourself. Ntago nejejwe I'm not happy. n'ibibi nakoze, I'm not glad for what I did, si evil n'ibyo things I did. kwirata, Even birababaje. I'm not proud of them. They are very, very sorrowful. They are very, very grievous. Ariko mbivugiye kugira ngo But I'm just telling this bigufashe, to help you. witekerezeho. Think about yourself. Ahari Maybe nawe waba uri mu bibi nk'ibyo nahoze. you are the candidate of these bad things. You may be a victim of these bad things. Ubwoko bw'Imana, Imana People irahana. of God, God punishes. Imana irahana. Did you know this? God punishes. Umuntu wese, Everybody, everyone ujyanwa no kujya gusambana, gets attracted by prostitution. aba ameze He or she is like
nk'ikimasa kijyanye kubagwa. Just a bull going to mate. Ndakugira inama. I advise you. Nabonye ingaruka y'ibyaha. I have experienced the impact of sin. Yusomye ibyanditswe. When you read the scriptures, ugasoma urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, then you read in the book of Romans, ugasoma igice cya 6 umurongo wa 23. you read in the book Abaroma igice cya 6 chapter 6 umurongo wa 23 verse 23. handitswe ngo, Bible says, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Here, the Romans chapter 6 verse 23. Okay, let's read there. For the wages of the sins is death. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. The wages, the rewards of sin are death. Ariko impano y'Imana, but the gift of God ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, is eternal life in Christ, in our Lord. Bwoko bw'Imana, people of God, nabonye ingaruka y'ibyaha. I have nimubone mpagaze imbere yanyu mbabwira ko nari umusambanyi. Do not see me standing before you and imagining you that I'm mad. You know why? I have known the impact of sin. I experienced that the impact of a sin is death. But godly gift is eternal life. So accepting just to get embarrassed in that. You know why? Is to tell you that maybe you are in that. Please rescue your life. Rescue your life. When I pursue or when I proceed, may heavenly God, the heavenly God who accepted me to lose my second wife, with the 4 children we produced together, people of God, there is no peace for a sinner. I remember well. Getting on this point, it just confuses me. People of God, there is not any peace for the sinner. God accepted it to happen. God accepted it to happen surely. He accepted to lose my second wife and 4 children. God accepted. May Holy Spirit assist me to tell all of this testimony. When I get on this point, it challenges me. But by the power of God, I believe He will enable me. Because it is God who sent me to proclaim the miracles and the wonders He did for me. He accepted to happen so. He accepted to lose my wife. Second one, with the 4 children we produced. Devil is not happy. You know why? He was asking for me from the hand of God. After losing my wife and 4 children, Satan also brought a temptation upon my trial upon me. He brought a temptation in the courts that I'm a perpetrator for the death of my wife and children. I ended up being in a national prison. I ended up being in a prison, in a national prison. People of God, after losing my wife and 4 children, I became just like a mad person. My second wife was living in Uganda. But my first one, my married one, was here in Rwanda with me.
kuko najyaga Uganda. Once I went to Uganda, akenshi najyagayo ngiye kuzana abadansa. Mostly my purpose was to bring the dancers babyinira mu kabari nari mfite bitaga Nyamachoma, who could dance in Nyamachoma bar. It was a bar. The name was Nyamachoma. ndatekereza hari ari abakazi. I think most of you know that. kabaga mu mujyi wa Kigali. It was there at Kigali. Murenge wa Kimironko. In the sector, Kimilong sector. nyuma nigeze nakimuriye mu Giporoso muri koridoro. Later I brought it to Giporoso. Maybe hari abakazi. Most of you know. Some of you know. Who are following us, they might know that. muri ako kabari nakoreragamo ibi byinshi. In that bar, wrong things that I used to work in, to operate in that bar. nakoreragamo ibi byinshi. Surely wrong things, evil things were done in that bar. nabyinishaga abakobwa bambaye ubusa. I could dance with the naked girls, seeking everywhere mu bihugu by'abaturanyi, in our neighboring countries, babyina bambaye imyenda y'urukozasoni, dancing with erotic clothes. ibyo byose n'ibinezeza by'ibyana. All those are the evil things. ibyo byose byari ugushaka kuntu nabona amafaranga. It was all about to seek money. bwari uburyo kugira ngo nkoreshe uburyo mbona amafaranga. It was all about to get money as much as it could be. kandi koko narayabonaga. So I achieved it. I got it. nagize umugisha. I was blessed. mbona amashusho y'ibyo nakoraga kera. I was blessed to see back, to reverse the images of what I would do long ago. reka mberekeho gato ibyakorerwaga muri ako kabari nari mfite. Let me tell you just a little bit. Let me show you a little bit of what I used to do in that bar. In the book of Luke chapter 11, umurongo wa 23, verse 23, Yesu yaravuze ngo uwo tutabana n'umwanzi wanjye, ngo kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Jesus said, "He who is not with me is against me. He who does not gather with me scatters." uwo tutabana n'umwanzi wanjye, who is not with me is my enemy. uwo tudateraniriza hamwe arasandara. Who doesn't gather with me ni Yesu ubwe wabyivugiraga. scatters. Jesus himself talked about this. muri iki gice dusomye, in this chapter we read, we have read 11 umurongo wa 23. When we are in the Luke chapter 11 verse 23, in this chapter, uwo tutabana n'umwanzi wanjye, whoever is not with me is kandi my uwo enemy. tudateraniriza hamwe arasandaza. And whoever doesn't gather with me scatters. arasandaza tudateraniriza hamwe. Scatters. The one, umuntu wese everybody udateraniriza hamwe who na never Yesu gathers with Jesus arasandaza. scatters. utari kumwe na Yesu, whoever is not with Jesus, kunywa inzoga bumva ari ibintu bisanzwe. drinking Jesus you take it as normal. gusambana bumva ari ibintu bisanzwe. Prostitution you take it as granted. kwangana ubugome bumva ari bisanzwe. Hatred you just take it as a normal thing, ordinary thing. ariko wamaze kwizera Yesu, but whoever has already believed in Jesus, cyo ni ikizira. that is rude. iyo mirimo ya Satani muvamo. Such works of Satan are insolent. kubw'imbaraga tubonera mu by the kwizera. power of we get through faith. kubw'imbaraga tubonera mu by kwizera. the power we get, we receive from faith. bwoko bw'Imana, people of God, ube maso. be aware. nuba maso hamwe n'ubutumwa bwiza. when you beware of gospel n'ubuhamya plus testimonies, birarokora ubugingo bwawe. it will save your life. hari bwarigiye no. maybe it has been there in the head. ariko ndakwinginze, but I beseech you, I uyu beg, munsi today ube maso. be aware of your life. urokora ubugingo bwawe. to save your life, sure. nisanga muri gereza. So I ended up being in prison. numva mbaye nk'umusazi. And at once I became as a narahagararaga. I could stand.
nkagira ngo ntago ndi muri isi. I felt like not being in this earth as iyo nagendaga, once I would walk, numvaga ameze nk'umusazi. I felt I would be in another mood like a mad person. Bwoko bw'Imana, people of God, iyo hataba imbaraga z'Imana, when there were not the power of God, iyo hataba if there was not the power of God, iyo hataba ibihumuriza by'Imana, if there was not the comfort of God, ahari mba naratoraguye amashashi. maybe I would be mad and start running, picking the plastic bags. Just totally a total mad person. Kuko naciye mu kigeragezo gikomeye. Because I went through great temptation. Ngeze muri gereza, reaching prison, nibwo nitekerejeho. I meditated on myself. Nekereza inzira zanjye. I meditated on my way. Nkuko tubisoma mu rwandiko, nkuko tubisoma muri Yeremiya, amaganya ya Yeremiya. As we read this in Lamentation. Yisomye Yeremiya igice, amaganya ya Yeremiya igice cya gatatu. When you read in Lamentation chapter 3, ugasoma umurongo wa 40. Then verse 40. Imana iratubwira ngo, God tells us, nimutekereze inzira zanyu. Think of your way. Muzigenzure. Romans chapter 3 verse 40, Bible says, let us examine our ways and test them. Let us return to the Lord. Imana igumugisha. May God bless you. Ngo nimutekereze inzira zanyu muzigenzure. Examine and assess your ways. Mubone kugarukira Uwiteka. So that you can return to the Lord. Nanjye nagenzuye inzira zanjye. Then I too examined my ways. Zibinezeza by'ibyaha nagenderagamo. Personal evil, sinful enjoyments. Mbona ko nanjye nari meze ahari nk'icyegera cya Satani. And I thought I could be compared as a bodyguard of Satan. Mbona ko nari mubi. I imagined myself that I was bad. Totally. That's how I felt in my heart. I don't know how it was. And I thought that I confronted the ways of God. I sinned against the way of God. And I felt in me that I had refusal to obey God. And I was full of grief in my heart in divinity. You know what you call divinal or divinal grief. When you have a divinal jealousy. And I said, God, I thought I escaped. I didn't listen to the blood of Jesus. And instead, I came to the evil enjoyment. And then you have punished me. You know, being in prison. First of all, before experiencing these troubles, I used to fear this Bible, you see. I felt I could not read it. I felt it was not important for me. But after reaching in the prison, within that grief of losing my wife and children, it is where I started sitting and opening. So I opened this book. I read in the book of Jonah. Jonah. Let's go there. Sorry. I read in the book of Jonah. I found a story there. How the people of Nineveh were sinners. But God sent his servant Jonah just to rebuke those people. God sent Jonah to rebuke, to warn those Ninevites. To warn, it was the mission of John from God to warn Ninevites, the people from Nineveh. That if they continued sinning, God would perish in that Nineveh city.
bari abanyabyaha cyane. Nineveh was terribly sinful. bakoraga ibi byinshi. There were sinners with a lot of evil habits. habaga ubusambanyi. There was very strange. habaga ubutinganyi. There was very homosexuality, prostitution, many sins, all different kinds of sins. ariko ngo Imana ituma umukozi wayo Yona. But God sent his servant Jonah baburira icyo gihugu to biha. warn that country, that land, ngo nibatihana for the conversion. If they are not converted, mu minsi 40 for 4 days, Imana irarimbura for umurwa 40 days they would be just perished. ngo nibatihana If they are not converted, Imana irarimbura umurwa w'Nineve. if they are not born again, God would perish that kind of city of Nineveh. bwoko bw'Imana. People of God, nasomye iryo jambo. I read that word ndeba kuntu abantu b'Nineve bagarukiye and I observed how these people of Nineveh returned to God bumvishe baburiwe after hearing the warnings n'Imana from God yuko igiye kurimbura umurwa. that he would perish, destroy. ngo barihannye. You know what they did? ngo barihana bakomeje. They got converted seriously. They were born again, all of them. They were saved. ngo bareka imirimo mibi yose bakora. So they put aside their evil work. barihana bareka imirimo mibi. Completely they were converted. ngo Imana yo mu ijuru. So heavenly God, ngo irebye kuntu bigaruye. seeing how they are returning, their irebye conversion, kuntu bagarukiye Imana. seeing their conversion to God, ngo bakomeje. firmly, they were firm in conversion to God. ngo Imana irabababarira. So God completely forgave them. ntiyabateza bya byago. He never brought such troubles. ntiyabateza bya He byago. never brought that troubles to them yari igiye kubateza. that he would do. He would ndavuga break. ngo Mana. Then I said, God, ubwo wababariye abantu b'Nineve. since you forgave these people of Nineveh, bari abanyabyaha ko nanjye rero they were umunyabyaha. sinners like I was a sinner. nanjye mfata icyemezo. So I decided, ndavuga ngo Mana ngiye gukwatura ibyaha byose no. God, I'm going to repent to you all my sins. kandi ndaturira kureka. And I'm going to repent surely. guhera none guhera uyu munsi. From now, since today, from today, sinzongera kubikora. I will never commit the same sins. nuko bwoko bw'Imana nihannye. So it's in this way the people of God. bwira Imana ndayibwira ngo Mana. I said to God, God, ubwo mbonye ko uri umunyembabazi. after seeing that you were merciful God, wababariye aba bantu you b'Nineve. forgave these people of Nineveh. bakugomeye. They committed wrong against you, ariko ukababarira. but you forgave them. nanjye ndakwizeye. Me too believe you. nanjye nizeye imbabazi I zawe. too believe in your power, in your Nizeye imbabazi mercy, zawe. in your forgiveness. bwoko bw'Imana. People of God, maze gusaba Imana imbabazi. after begging for apology, Maze from kwihana. God, after repenting all my sins, natangiye kubona ubwiza bw'Imana. I started experiencing the goodness of God. natangiye kubona I imbabazi started z'Imana. getting the glory and the mercy of God. ntangira kubona urukundo I started rw'Imana. getting the love of God. ntabwo nari nzi ko njye wayigomeye gutya. But before, I never knew that a sinner like me, ari njye Imana yababarira. I would be forgiven by him. ari njye yakwereka I urukundo. would be shown love. Okay? ndi mu bantu bavuga ko Imana itabaho. I'm one of the people who used to say God doesn't exist. ariko ndabihamya But nashidikanya. today I confirm it 100%. iyi Mana yo mu ijuru. No doubt for that God, heavenly God. iyi Mana yo mu ijuru iriho. There is no doubt that heavenly God is real and alive. njye yaramvugishije n'aya matwi yawe. Once he spoke to me, nk'umuntu wari umunyakabari wari uri mu ngeso. as I was above visit every time in the wrong acts. utari uzi Imana. The person who never knew God, ariko aho maze kwihanira. but after conversion, maze kuva mu mirimo mibi. after my repentance and coming to God, Imana yatangiye kumvuga. God started speaking to me. n'aya matwi yanjye. My ears heard the voice of God. People of God, nasenze Imana. I prayed God. ndavuga ngo Mana. I said, Lord, nirengagije icyaha banshinja cyo kurishyira umuryango wanjye. irrespective this trial, irrespective accusation that I killed my family, nzi neza kuri Imana idahishwe. I really know that you are God who cannot be hidden. urondora imitima y'abantu bawe Actually, bose you can ukamenya. reveal what is the hearts of your people and know what is in them. ari wo mburanira urubanza. Please come and plead for on my behalf. Me, I cannot plead or defend myself. You come and defend on my behalf. ariko bwoko bw'Imana. Oh Lord, people of God, ndashaka kubabwira iki kintu. I want to tell you one thing. rimwe na rimwe Sometimes Imana ijya yemera God accepts yuko umuntu afungwa that a person may be imprisoned icyaha ariko ataragikoze.
But when he is innocent, when he is not guilty of the sin. ariko imuhoye byinshi yakoze abantu batamenye. But you know, he is just punishing him because of bad things he did long ago. And the people don't know that. Nibyo nje niboneye n'amaso yanjye. So this is what I experienced. That is what I saw using my eyes. Kimwe nuko ijya yemera yuko Sometimes he accepts. wajya no muri gereza. You can go in the prison uri n'umukiranutsi when you are righteous. abasomyi ba Bibiliya murabizi. Those people who must read the Bible. ibyabaye kuri Yosefu. You know what happened to Joseph. ariko byose biberaho kugira ngo But all of it is the teaching. All of it is a teaching to us. ariko nongera gusoma ibyanditswe. But also I read a scripture. Yesaya igice cya 3. In the book of Isaiah. tuhasanga amagambo agaragaza yuko ahanini ari twebwe twizanira akaga. Chapter 3, we must get message that most of the time, majorly, we are the ones to bring the troubles, the tragedies, the problem to our lives. nubwo Imana ijya yemera ko umuntu ahura n'akaga n'umukiranutsi. Even though God accepts a righteous to face trouble. ariko nasomye ibyanditswe. On the other hand, I read a scripture. Yesaya igice cya 3. Isaiah chapter 3. hatwereka kuntu ahanini ari twe twizanira ibyago n'amakuba. Bible tells us well, shows us well how we are the ones to bring the troubles to ourselves. nk'ibyambayeho. The same as adventures happened to me. ibyago n'amakuba byambayeho byo gupfusha Bad umugore wanjye n'abana banjye. adventures, troubles, a tragedy to lose my wife and 4 children. ntabwo navuga ko I cannot say atari njye wabyizaniye. I'm not the one to bring them. kuko nari narimuye Imana. You know why? And nibereye mu binezeza by'ibyaha. I was within self-enjoyment. Imana iramana. Then God punished me. bwoko bw'Imana. People of God, ubuhamya ni burebure. testimony is long. naciyemo mu ncamake. I was summarizing. ariko Imana nibishaka ikabinshoboza. But according to the wish of God, nzongera mbabwire uwashaka kumvugisha. whoever wants to talk to me yamamagara kuri iyi nimero may talk to me through this number. 0788 0788 75 75 64 64 31. 31. nshuti za Yesu, Friends of Jesus, bwoko bw'Imana, God's people, ushobora no kumbona kuri YouTube you can channel. even find me on a YouTube channel. Kankurikirana kuri YouTube channel. And follow me on my YouTube channel. kuko nemeye kuba igikoresho cy'Imana. Because I have accepted to be the vessel of God. niho nzajya ncisha It's ivugabutumwa. where I can do just evangelism of God. cyangwa se abandi bene data Or other bafite brothers ubuhamya bwafasha abantu. with their testimony to help people. YouTube channel yitwa This is the YouTube channel whose name is Eric ubuntu bwa Yesu. Eric, the grace of Jesus. Eric ubuntu bwa Yesu. Eric, ubuntu bwa Yesu.